morning. Fatalofa tutato ekalisia ne taiao. Taiao manuia o malulufo ne taiao. E moni. Ia whakataio loa lofa pele tua e tatou o mai e tatou ne taiao. Ili tatou malmalu whawhiloa e atu visunga le whawhia ngainga fo mai malwhalitua. Ia me se foli kalisia tamaa tina e le mwhai o na whatisi mai. I sauninga o na ua matutua. Ia mai sena ia tātou whanau. Whawhelua ia te fo ia i lātou o mwhaio na matamata mai tātou tapua inga le tai au. I lunga o penga te whailangi. You're welcome to the Second Samoan Church here in Los Alamitos. Yeah. O le tai au. O le tai au le fola fola. Fola fola atu le tala le lei. Proclaim. Wa le tusi wa o mai o le tai au mo tātou. Ma reko se fumuono fa iuko se fulima. By my going to all the world and preach the gospel to all creation. So besa mabi inga o isi awala e fola i a rofo le tua. So tau sama atu tātou bese fatasi. Bese wa tai tātou. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer.
Oh,
I e whamanu atu I le li'i. O mea o mawhoi o tutonu I ate au I e whamanu I lona suafa pa ia. Loa ai, e whamanu atu I le li'i. O fwoi ni ngalo si le tasuana ngalo. La tātou tatalo, let us pray. O le nei lava ngā luenga o le whangu whamuina o mātou wanganga. O le tā lafo I o pui o lo malupa ia e o fale whale tino lau whanau I le menei. Ina ia whawhangu o mātou wanganga e vivi I matapua I ate oe. A whio mai a nganga pa iae, a uli tia le menei, mātou te vatu ai le tāpua inga I le nganga man whamaoni e te tawai. We thank you, Father, for this opportunity to wake up our souls. We bring our bodies here knowing very well that the totality of our identity and who we are is both body and soul. Would you help me worship? Help your congregation worship your grace. In your name we pray. Amen. La tātou amata le nei sauninga I le pese fitu sfulu te ina I tātou le special choir ua tele le alofa.
Le tua silsili e sili. Le tama le alo ma le nganga pa ia. Le tua o mātou whatuatua ma talitonu uma iai. A whaifo ina whatuatua nisi I nisi atua ese. Le o mātou mautinoa nei o mātou tupulanga. Le tua e te tau o na ave I eila mātou whaatue ma la mātou whaamomua. O le tua le nā sau ia I mātou pe a mātou to I lalo ma ave I mātou I lunga. A mātou whamaurunga fo'i o na sau leo le tua le nā mata I mātou. Ina ia toe au mai I mātou I lalo. Na ia lofa I le tangata mai lava I le amatanga. Ma e tu iai le free will. Tu iai le sakitonga e fili ai o ia. I le lelei ma le leanga. Ma lau wala au I le tangata a e fili I le leanga. E iai luna taui. A fili foi oi I le lei. E whapena foi ona tauia. Ma lau whamanatu I le tangata o oe lava o le atua le lei. Na e whaia mea umai lo mata I saupa ia mai lava le amatanga. O lo whaatontonu wina fo I ngā ruenga o le whawhanga I o mātou fo I tūpulanga. I le nā lava a lofa le whaatua o ia e tasi. O le manu lauti le nā o lo mātou li lifa iai ma ta pena iai o mātou o langa ma soifuanga tai tuatasi. Ni ia mātou maua lava le alofa ma le lofa lavea I le whaatua o ia o lau o fio. Na maliwa I lo walo o Iesu Keriso I lunga o le whaatua. A o mātou wanga salapea. Le lava yaso o ma vai atu o ta ape ma salalau lo nuu ia lato whiau ma ngā luenga. Sa musuina I mātou e ti apolo. Sa whaososoina fo I mātou e satani. Ma le o lo o fina ngalo I le leanga. Sa tele ana whaatosina I o mātou loto ma manatu te tuatasi. Sa ili fo e ia se mea mauai I mātou e pe o le leona tangi. Ai whaftai le li ie. Wa ai atu sulu rutino wa toi o whanga poto lo nuu lau e kalesia. O na mātou langona I lea ma mautinoa le nei upumoni. E te lei tu lafo ina I mātou. Ai atu fo I sulu rutino mātou whatasi ma lau o auna. Ta māsa whengai o ia ma tau whitinga I whale mai. O mātou mautinoa I lo le tu lafo ina o I mātou. Lona ngase foi o se whawhangu le ia I mātou. O I mātou o le tino whatasi ma le nganga. E wila malaina malolo mātou nganga pe a mātou tau atu ia te oe maloa nganga. E te tau ana whaai tete I mātou I o mātou tino. Wai peo na mātou maua mai au tustusinga o le malu le nei o lau e fio. O I nei fo e whaatino ina ai se alofa o mātou maua mai loa nganga pa ia. A wā a le soifua malolo ina le tino. I e whapena foi. O na le aru le whiau mal ngā ruenga lau o fio e tu ina mai lau e kalesia. Mele le ali ie whaaftai o na ue whao ngā ina tonga fiti whatau wa a liin te mai tā fo mai. We are therefore in our institutions if I ma ai o sulu fa inga sulu fa ia tu ia lau whanau. Mawai le mana whamaro lo mai ate oe. O mātou te talo I le nei mai aso I whiau ngā ruenga a whenga iai I mātou. E whaau penga ina I mātou I au penga whale nganga. So soani lo mātou iai le nei tino. Mātou te o atu ai I le lorangi ma avea I mātou ma mori ma wola. O lautala le lei. Lava yaso o mawai na wha wina ai I le Palestine o le nei atu nuu tele ma losi o Amerika. Mātou wha longo foi I ngā ruenga mō mua o na vai yaso.
Ia o ne mātou te talo ai lava lea i a te ia mō oe. Te talo ai lava lea i a te oe mō ia. Wa mātou mauti noa nei. E whao ngā e re ti Apollo tangata marolosi e Faiai lona finangalo. Wa mātou te talo lea li ia mau pere to o vai lau e kalesia ma i lātou whātutua. Ai meise i mātou whātutua Kerusiano Protestano. E pese i na amatai o na ngaosi le nei tu ainga ma lo. Le nei tu ainga ma lo e pei e lefi silingia ia te tau o tangata. O na olona manatu e mai ia te oe na ia te tau. Tu whawhango mai ia i mātou na mātou ngā luenga whaiwhai pēa i lewa yaso ma lewa yaso. E mo i lava ne e tu ina mai le sa olotonga i le tangata e whaiai le mea loto i ai. Ia e le i le leile i unga o le nasa olotonga. Na whao ngai le tangata le sa olotonga, le paua ma le malosi na e tu ina i a te ia. Ua le anga ai. Le nei lava le mea o mātou mautinoa na e saunia. Le whaola tangatele mo i mātou ma tangata anga sala o mai ala i lo walo o Yesu Kiriso. Le wa vea i o ia ma o ngā tutonu o e kalesia whatutuanga Kirisia. Na mātou whalongo atu lava i ana upu ma na o onga. A mātou su e fo i ana whata oto ma na tala na whamatala luafe tau sanga taruai. Pale whea ngai man whasoani o loa nganga pa ia i o mātou fo i tupulanga. Ona mātou mauti noa ai lea. A whaiele atia e la o fio se malo. E ngāru e fua i lātou o le atia. A whaifo e le leo ina e la o fio se ai ma se nuku. E mata la fua i lātou o e leo. Me leo mātou te talo lea li ie, le whiwhilinga le nei atunu i ona taitai. Ia mafutaina e loa nganga pa ia. Whao ngāfo e la o fio mea vai e le lorolangi. E wha maina e mea marolosi. Ia fuli fo i le tupe lava le nātasi. O whao ngaina fo e la o fio mea marolosi. E Faiai lo fina ngalo i le lorolangi. Ua mātou te talo i a whapeina o na whaongaina e lau o fio. Whata manu o le nei atunuku. A wāle manuia o le lalulangi au au. Ua mātou mantua fo i whai ngā malo o Samoa, Samoa e lua. Malo tutotasi o Samoa. Whape fo i le malo o Amerika Samoa e whalango mai le malo meleke. Ua mātou te talo lea li i a lautuaina pea e lau o fio. Ia maua i mātou whata i ta inga o whai ngā mālo e le te tau na mātou muli ai. Ma mātou tau sisi pe le mālo la o fio. O le pule whatupu o loa nganga pa ia i o mātou loto ma manatu te tutasi. Mātou te ati e o mātou ainga. Ati e o mātou whalapa putonga. Ati e fo i le tino i whafo lau e kalesia. Te talo i elau whamanuianga i la mātou e kalesia i nei. I o mātou te tai whiwhilia e meise lau o whainga ruenga, sunga ia o ao ma whaletua. Pa pe foi ti akono o ofo i nā atu lo lātou soifua ma leola. E tau ave ai, ka nona la o fio i lo lātou soifua te totasi. O mātou te talo le li i whaongaina le nei au lotu, le nei e kalesia. Whaima moli ngā o mumu e o tuele pupulo o la o fio i le lalolangi a o. Te talo fo i mo tupulanga tala vau le nei au lotu. E le ngata ia i lātou i nei a lātou fo i olo o iala. I e whaongaina i lātou le li i e whaau wau i le nei masani o le kalesia Samoa. O le tāpuai i la o fio i lewa yaso ma lewa yaso. We thank you, Father, for the insights that we were able to glean from our week, the practices that were about, the rituals, the ceremonies,
the practices that we do, including this worship service every Sunday morning. We thank you for that opportunity and that scaffolding to allow us to grow in faith, allow us to practice our muscles of worshiping you and discerning your will, and then to go out in the world and embody your teaching in our lives. We thank you for our ancestors. We thank you for our spiritual parents. And we thank you for the Church Catholic. O mātou tatalo le li ia ona o ngā ruenga o lo whengai ma le o lotu nei, e le pō ma le e lau sila whanga mātou fuafuanga whatatia. Mātou lafu se watu ia te oe le li ia. Tu tofi mai e lau fio ni tangata. Mātou te ngā lulue whatasi e whalau te leina ai lo whina ngalo. Na ia oane i ngata i nei le whalesa, le malosi o lau fio. Ia o atu isi vaenga onga, o le soifua ma le ola o tangata whatutua i Amerika nei. O le mātou talo i e whaongaina fo ile nei au lotu. E whataita i aini tō whamanino o whautuaina ai i mātou e lau nganga pa ia. Ina ia maua e fo ia isi tangata Samoa, le fina ngalo fola o la fio pe o mātou maua. We ask this, Lord, of our relationship, that you help us get your will and get it in such a way that we enroll others to get it because of we have gotten. We ask that you give us this ability to have our faith materialize in the world such that it moves, touches, and inspires others because we have gotten. As we gather today, we ask that your Spirit fall heavy on us when it's time to read your canon and listen to your word. May your Spirit anoint our spirits. Ia le nala mātou te talo whaitele. E tele te talo lilo o lo o whengai mai mātou. Ma ta upu o ngaonga o lo atu ngalu ai o mātou loto ma manatu te tasi. E le ngata o i mātou i le nei malu ai whapefo i lātou o lo lotu mai. Wana o la o fio lava. E mawhauna ave i ai nei talo sanga o ngaonga. O lo mātou te talo leli i ese i e tali whaaliali mai i o mātou manao. A whaifo i mātou manao vale ma abatu se manatu e le tau malo fina ngalo. O lo mātou te talo leli i iai mātou le ono sai. Mātou te langona atu ai le whetalai mai o lau fio. Whaatani. Le ai. Ai fure teimia le talia i o mātou manao. E le ngata o lawo fio a me se fo i le lalolangi lo mātou no nofo ai. O lo mātou te talo le i iai mātou le file mu, le ono sai. Mātou te whatalitali ai i lawo fio. Ia nāla mātou te talo. Ala tu suafo Yesu ke riso lo mātou ali i mo lo mātou whaola. O mātou wole mwala awa tu ai. Say
tasa te te hai tātou. Thank you.
Father, we thank you for this part of the service where we practice generosity. Teach us so that we're not only generous with the fiat currency, but let us also be generous with the sound currency. And this is our hearts offered up to you. O mato wofo inatu tupe o mato ngaluenga o aso te tasi. Tamase e talia mai. Ma ye whaongaina e whalau teleina ilo fina ngalo il mene. Ilo swafa ke riso o alaila mato tutalo. Amen. Fionga le tua la tatou feita wina. Tusi fifilia mai le whengai mafo le maria luka o nta au koe whāna. Amata tatou feitau whila whawhua i marwha upe sku marwha. Se i whapo mai le wha upe lu sku tasi. Reading this morning is in your bulletins. Reading from the Gospel of Luke, chapter 4, verses 14 to 21. We'll be reading responsively in Samoan. Luka e whā, skuru whā i lalo skuru tasi, ala tātou whetau e peo na masiri ai. Ona fo ia tu leo i Yesu i le mana o le nganga i Galileia. Wa longo atu fo i le tala i a te ia wa so o i lava le tu uma. Wa o foi o ia i Nasareta na tupu wai o ia. No ufale lea o ia le sunako i le aso sapati o lana masani lea. Wa tu i lunga fo i e whaitau. Wa yo ulunga le nganga o le li. Wa o ne whaau umai i a te au e fola le tala le lei i e mātitiwa. Wa awina mai au e ia e whamalolo i e loto momomo. E tala i le saolotonga i le tāwhianga. Ma i pupula mata o e tā waso. Tu saoloto i e wa whasawaina. Wa tā ai e ia le tusi. Na tu watu wai lea i le au auna. Wa nofo i lalo. O na pula toa mai le i a te ia o mata o tangata uma i le sunako. Na amata lea o na whetara aso i a te laso. O le aso le o tamu ai e nei tusi. O tō whālo o mai. O le aso nei wa tau nu uai le nei tusi. O tō o whaalongo longo ai. Whauni mai le tuela le tātou whaitau ma whaalongo longo I upo ana fionga pa ia. Tuma watu pe a te ialo na lava vi imu. Nei se I o I le whakavau lawa. Ia whatalo whatu le tātou le kalesia, le nei tai au. Fionga le tātou whono manana lau. I whatalo whatu ko I la whai ngā ruenga I sunga I a o mo latu whutua. I whatalofa atu fo I mawhtanga tina. Tupulanga talavo o tanga mateine. Tu fo I ro tātou whatasi ma alo le sunga la wao I atu I whau. I o le viinga lava I le tua I le whaetitia. Tātou te mauti noa so se mea lava tātou te o I ai. So se mea lava e whatalolo I whanau o le tua. O lo I ai pea. Lo tātou ainga I lana I kalesia. Whatalofa atu fo I ai lātou mwhaiona maua mai le tātou tāpo inga I lungo le upenga te whailangi. Ale o le neitai ao live. Ia ale se teini fo le neiwa yaso. E pelava le manatu o lo ta pena I le tua le malu malufou e tu iai lona fina nalu. Pawala tātou ngā luenga e whai o wane I tia I tātou. I oane I
sopoloa le finangalo le tua ma le whaongaina o tātou tangata. I ui lava ina aunga wale. E I puma vaailo na finangalo. One of the skills that we got from last week is this whole notion of double clicking. The idea that you should not let anything pass you by without drilling down on it. Whether it's a piece of word that you're not familiar with, whether it's an idea that's foreign to you, you need to drill down on it, double click on it. So e pe le sonda le nana tātou maua mai le tātou whale whau I le vaiaso o mawai ma isi foi. La unga taru mai le amatanga o le nei tausanga. E tau ma whai lava e whau ai le sawalinga I tātou I le nei foi tausanga ua amata. Double click. O lava nei manatu le tangata e whatau waka le mele na o na skipi la ia. Pele tilo tilo iai. O a mele o tātou I loa. E double click lo oe, it makes a huge difference. This is the problem with perception, and I've said this before. If you're focused on this corner here, you can only perceive that corner. And your peripheral vision loses color right about here. The items that are this part of your vision loses color, and then it disappears completely as you're focusing on that corner. To say nothing of what's behind you that you're not able to see. This is an inherent problem with perception. So when we focus so hard on one thing, we're always sacrificing others. So ua whanau mai nei la le li'i o le o whaila na wawenga mua I le vaiaso o mawai, o le liliwina o le vai e whaimawaina. O le whaafia ina tili o tangata sa awai I le whaaipoiponga I kana I kalilaia. O na manatu lo lea o ia sei whai lava sina focus. Se tau ma whai lava e a mai whaatasi lona malosi I se tau nuunga se tasi. A sacrifice umai ai si mea le o iloa e ia. Se au mai lava se tō whamanino po se manulauti, po se philosophy, po se guiding star e tau tuli ai teime o tutoe lona soifua. Pe o mele nā le o lo tupu nei o umanele wawenga mo mua o whainesi wawenga o le whamaloloina o le auna ale tai Roma, tai au. Ona whiomi mai leo tangata. O mai tangata e si aia po le ale mele ngale mo le mo I. Ai se ale me ua lai ona whamalolo e leo tangata. Ia mai. Ai se ale me ua lai na whawhanga le lima afe o tangata. Ai se ale me o tupo se me mua lea. E whawhewheo na whe mai le tangata lea o ia o le alo o le tua ala whau masolofa rapi o stauranga wharasaio I malu o tangata I utai. Lea me o sopo loa ai le whina ngalo o le tua le nei tangata. Ia ona o mai lola I o tangata. Ia whai lola I o le mele tato whitaua. So o memo mua na ova ai I ai le whitaunga leo. O memo mua, le mele o le nganga. Whai mai ua
Alu le li I kalileia I le nganga. Wa ave le nganga. Pese ia yeise isi reality ese mai nei lo Latino, uche e sao. Wa ave I ona tangata. O me mo mola na. E muli nei on tatou whaia e kalesia I Amerika. Ma diasporic fo'i. Ai wa lewa ana iai o tatou tangata I le nganga. Whaali ese fo'i iai e le tua. Yo tatou tua ia le nganga. Au le o atu missionale. So le mea le nā leo o tupu I le mea le nā na whaitau e tatou wha mai nā alu le nganga o le li I pina ave le li. Ia le li physical I Galileia, I Nazareta, I le nganga. So if you're taking notes, the first note I wanted to make is this whole notion that there's another reality that's guided by spirits. And you have to pay attention to that, because sometimes you would get psyched out by the physicality. Sometimes you pay too much attention on the miracles and the signs, but you miss out the spirit. Paul talks about this. Even if you give your body to be burned instead of another, even if you distribute all of your wealth for the poor, but if you don't have love, Paul said you are a cleaning symbol. You're a noisemaker. It doesn't matter. So there's this whole notion that not only must the physicality be okay, but the spirit guides the physical. O lesi mea na o maita wina I le tala lea, e pe ia mannerism a le li. E ia na mea masani e o ia na vaai I o na matua o whai whasolo mai e ia. E ia la le melea o le alu le sapati, I le maru, le sunako I le maru. It's like a muscle memory. That's the second thing if you're taking notes. There's this whole ecosystem which this young person, Jesus, grew up in. And one of those mannerism, ecosystem, is this habit of going to the temple on Shabbat, going to the synagogue on Shabbat. So wherever you find yourself this week, you need to have these spiritual practices, let's say. And one of them is going to the synagogue. Le finangalo le tua le pese io se nea e sau mai le bate tea e le fe so ta mantangata le ai e le manatu e musu lata mai le tua io data tangata ngaru e pe fo I lava le melena fe ngai mo tato li fa mai luko le masani le li o le alu I le sunako I le sapati e latu la le sunako te le lopo le a fe mai o maua le ava no e faitau ai e le tusi le isi na spiritual practice. That's another recurring theme. Not only should you go to the synagogue on Shabbat and observe the rituals of your culture, but you should also get used to reading. Faitau. O le tātou wā culture, it's an oral culture. Tātou lea tangata Samoa. Tusi ai lalo ina o atu missionale le afe valsalau tau sefulu. Maamata ona tuu lau tusi ia le tau whamanino ale tunuku. Tātou wā ia, it's an oral culture. Lona winga e tāua ia tātou upu. E le tāua ia tātou upu tusi. Fau nei le watu olu. Missionale ma watu le upu tusi o tātou wa aifo I le atu Europa. Le tāua o me tustusi le tunuku le nei.
Le ala ba I whea ia. Sau mori mau le mea ne ba ai tino a ia I o mata. E latu wa a whamaile lo ia, leo lea tusi I na whapea, ma whapea. E ta lia le whamasino le mea tusi nei lo le upu. Ia le awa tātou wa ai, le foi la o tātou I loa, e o foi upu tusi. E ma whai foi ona se. Ia le la o iei nei le mea leo lo tupu nei a tātou ia le atu e ulopo. O le tu e tā ua ia mea tusi. Le wa matau na tā ua ia ata. Tifama, videos, podcast. O le winga o la utala, e pese I ua to circle back ia le crucible o utu iai le tō whamanino ma le ta maia le tua. O le nā o upu, o le nā o whangongo tangi au. O le nā o mea tustusi foi. A le ua o whatasi mea ua. So, alu le malu, whaitau, ia ona no folore lalo ma whaisau whaau popo. Pe o le sile nā spiritual practice, tātou te maua mai le tala nei, o lava nei whaitau noa le fionga le tua. O wane I whaitau e o ese tō whamanino mai le tātou ka nona, ona le double click ai lea. O lava ne I whaitau se tala whata oto ai sopo loa lau tongi I te tonu o so manatu ave iai sau tō whamanino, whaisau whaopopo, pe negative, pe positive. A te tau au nā whaina oi le tala le le e superiso. Double click mea uma. Ua no wholora le li ina o uma na whaitau le wālau anga lea I seia. I winga o le mesia. O na whai mairo leo le li. O le aso nei. Ua tau nuku ai upu ia na utou whalongo longo ia. Lu winga o le manatu o le li I. Ua lewa o na tātou whaatali se misia. Na te tala I mai le tala le lei mo e mātitiva. Ua lewa o na tātou whaatali I se hero. E sau e ta tala nono tanga o I lātou o lo nono tia. A leo te whai atu o uia I le teimine nei, o leo o tau nuku. Ia te au valo anga le profeta. So ese manei o le template lea, let's say, whata manu lea, le metaphor, le memonika lea o tātou te maua mai, a double click ai. I ona tātou I loa lea e mawhai ona whasoani lea o penga lea mo tātou. O lava nei o tātou manatu, o tātou tāpo inga, tātou tū, o tātou wanga I whanua, o tātou tali malo, o tātou saili malo, o ni mea te tauna la fwai. Le o tātou o mai Amerika o te tauna Amerika ina I tātou. A tuku whatutuanga o tātou mātua, matua a I au tafa, se ia I se aso. Aua. Pea o tātou I loa na whaau ngā le lii. Mea na ia maua mai o na mātua. Le tau singa o le sapati ma le alu le sunako I te ni umai whaiei le lotu. Ma le whaitau mai le kanona ma le whatutuanga o na tangata. Na whauai e ia lana ngā uema. Mo te manatu se challenge nā mo tātou uma. Ne te ua tātou manatu o le whaolatanga e sau mai whafo. Hero on a white horse. When according to the story, you are the one that you've been waiting for. You are the one. It's just a matter of paying attention to what God is doing in the world and participating vicariously in what that Spirit is doing. Last week, most people saw the inauguration of Donald Trump. And depending on your level of analysis, the one thing I saw was Bishop
Miriam Buddy making this plea to Donald Trump to have mercy on the people that are scared. She said, Mr. President, I hope you have mercy on the downtrodden, the people in the margin. I hope you have mercy for those people who don't belong now because of what you stand for. And there was a fallout for that, but she was speaking from this tradition that Jesus was speaking about. Bishop Marion Buddy was speaking from this tradition that Jesus spoke about. He said, I am the Savior of the poor. I stand on behalf of the slaves. I am the voice for the exile. For those who don't feel they belong, I am your champion. That's what Bishop Merriam said to Donald Trump during his inaugural celebration. And she is standing on this tradition that goes back 2,000 years ago. When Jesus pulled out the prophecy of Isaiah and rendered exactly what Bishop Marion amplified during our 20th century lives on these United States of America. And what is that? It's this notion that God is for the downtrodden. God sides on the side of the poor. For those people in the margin, God has extended the boundary of his grace such that everyone is included. Now we all know the story of Jesus Christ. Right after that pericope, his people wanted to crucify him. So if we fast forward the message of the church that was amplified by Bishop Marion this past week, that message will not be received well by the empire. We know very well Jesus lost his life because of this message. But now we know a much bigger story. That Jesus' kingdom continued long after the Roman Empire fell. And that the faith that he espoused and invited people to create, the Christian faith, has upgraded the Judeo conversation from just a ragtag group of Israelites to this Catholic, universal, abundant table that includes everyone in the Abrahamic tradition. E wi lava I me ia tātou te vaai ia I pese I le whetau I le tātou vaai. Ia le mea le nei tātou te loa e manu ma loa le tua malona whina ngalo. E mo I malosi nei le malo Amerika ma le pāti leo le Republican. E mo tātou waia tangata kerisiano, le malosi ale tua. Yo mai fo le teimi e whatama ia e mapa ule malo le nei o Amerika. E le whesilingi al mera nā. All nations have a 100% failure rate. A tonu le tutupu I o tātou teimi. Ia, ai o mai lapa le teimi e Faiai le whina ngalo le tua I le lalolani. E peo na Faiai le lani. Ia vai aso le a whaasoro la tātou wa ai ia o onga le li le mafuanga a leuna tupu pēla na kalesia I le lalolani. I ulawa I lona maliu. Tātou whalongo atu ai o whamaia na whetalainga e le ngalo pē ia tātou. I e whamangalo ia I lātou o wā o lātou re loa le mea o lātou whi. Ia o le tala muli muli. E tāua tele le mea lea o le kongeki I le culture. Le la mawasawa noa mātou te
nuti e mana uta vau pe a mai al sauninga. Ai na ua usau i le tunu ule nei. Na mawala ngā luenga i le farmers and merchants. Na haia ule to ina ingo i a Gus. A o Yairo Natalie i o Ken Walker. So wa maliu la Ken Walker na maliu vaiaso lea iwa skulu fitu on tau sapa. E lei loa lava e Ken Walker se isi lava tradition e ese mai nei lo le banki. Ese a. Langa fu e o lona tamā sai le banki. Le tamā ron tamā to ina ingo le CJ na amataina le bank. Bo ia na e te mina lua i fafo i le malo. Anto e fo i mai lava saua i nei i le pisinisi alo lato ainga. Le umai nei lo na ola. Le fo lau fa solo atu la na whanau. Al meu whamtala i nai le tala na. O tātou Samoa o tangata atua. O le pisinisi le a tātou. Le fo whao pa i o tātou atunu. Ona o le tala le lei. Te le whai atu la o le se denomination. Alo te whai atu le tala lea na whai mai i sai e sauni masia tā lai. Le tala le lei i e mātitiba. O le whasa o lo toina o tangata. Le tausanga e tani le leia i tātou e le tu. O le tala le nā. Le tala nā tātou. So po whela wale me alu i le Samoa pe alu lunga pe alu lalo. A ia papai lava. I le tala le a tātou. Le mafua e na tātou walo lofa, tātou tali malo. Tātou wanga le lei tangata ese. Ia mai oi lava ina tātou te talo mo ina tau hita mai ia tātou. Te manatu o tātou tala na. O tātou pisinisi le na. O tala na na whao ai pa ia o tātou atu. Ia o te talo ina ia papa ave loa pea la tātou pisinisi ele ngata ile nei tupula. Ia whape fo i tupulanga lalo vaoa o tātou atu. Le ngata fo i nei au lotu. Ia o atu i so se mea o lo o tāpua i e tangata Samoa i le raranga. Ia i manuia tele i te me tōre tātou mafutanga. A tātou whai ure nei sauninga. I le pese o saunia o fi pese se lau valu sikuru lima. Tā la i le tala moni. Le tala le lei i a Yesu. Thank you.
Let us pray. Thank you, Father, for touching our heart and our spirit. We ask that you give us the boldness, you give us the courage, so that when we're out in the world this week, we're able to embody your teachings in our lives. O mātou o le si ui o le tāpo inga, mātou nātu ilu mo lau fio, mātou manatu manalongona taitou tasi. I whalau te leina e loa nganga pa ia le winga monia o fionga ia I mātou. Te whawhangu ma ia I mātou le mafuanga nā laione e fio mai le lorangi. Whatuina fo le nei e kalesia o na ranafu I lava mafuanga. La mātou te talo o te tu lafo ina I mātou. La mātou tu ua. Ia tungo mai o mātou lunga le lofa tuna o tele o Yesu Keriso lo mātou li whaonga. E lofa muti vale o le tu o tamā. Ma mafutanga le motisia malo wanganga pa ia. Ia I mātou le malau whanau le lalorangi au. Nei se I o I whakabau rana.